de Super Coupe umukino uzahuza n'ikipe ya Rayon Sport. Mwe muri groupe mwiteguye gute no mukino mwiteguye gute n'iki mwabwira abakunzi banyu kuri uyu mukino ku gatandatu? Turimo twitegura match ya Rayon Sport nko bivuze harabura umunsi umwe w'ejo kugira ngo duhure na Rayon Sport kuri finali y'igikombe cy'amahoro. So twiteguye neza, groupe abakinnyi bameze neza, so ndumva nta kibazo kiri muri equipe abe na kimwe. Hanyuma coach ko byagenda kose namwe murabizi iyo Rayon Sport wenda nubwo murabyumva abakinnyi bashyasinishije baravuga ko babiteguye, ariko mwebwe noneho mubiteguye gute according? Twebwe inshingano zacu ni akazi kacu, icyo kitujyanye hariya ni ugutsinda, kandi si Rayon yonyine n'izindi kipe tugiye gukina tugiye gushaka intsinzi. So rero numva na bagenzi banjye turi tayari kugira ngo tubone ariya manota 3 niko nahita n'igikombe. Ariko bijyanye n'icyo mugenzi wanjye yarakubajije ko biri kose Rayon Sport mwatsinze 3-0 bisa nkaho izaba yahindutse bigendeye nuko kino cyumweru mu transfer nyinshi abakinnyi b'abanyamahanga baguzwe. Izo information ubundi mwarazimenye ko mukeba yubatse ese ntibateye ubwoba iyo muri kwiga adversaire ntimukomoza mukareba abakinnyi bashya bajemo? So rero ukuntu neye uko mubivuze nyine nuko tubibona, sinya nkurikirana iby'abandi ngende bakazi kanje kuvuga ngo dufite ubwoba, ntabwo badufite twe turi tayari kugira ngo tubone intsinzi yo kumunsi wa gatandatu. 3-0 ni ibyo mwabatsinze kuri derby heruka, ubu nabwo bafana babiziza nk'icyo. Icyambere nakubwira cyo nuko tugiye gushaka intsinzi hariya, Imana nibiduha ntago twabyanga. So rero icyambere ni intsinzi, niyo twatsinda kimwe cya bibiri, ariko icyambere ni intsinzi tugiye gushaka ku munsi wa gatandatu. Match ziheruka mwagiye mukina abafana bavuga ko ngo guhuza umukino cyangwa se kure mu buryo bw'ibitego bidakunda. Iyi match ya Bugesera mwagejeje amashoti menshi, nakivuga ko ari nka match ya kabiri mwakinnye neza muri iyi season nyuma ya Rayon Sport n'ubundi mwatsinze cyangwa ko bamaze kubivuga. Tuvuge ko none wa APR yagarutse cyangwa se wenda byarukuramuka? Ahubwo se haraho yagiye iracyahari. So biriya ni umupira, ejo arigiramuka neza, ejo ukaramuka nabi. So n'ubuzima bwo aribwo bwose. Rero APR cyari APR, twebwe intego tuba dufite buri match uko tugiye kuyikina dushyiramo ibyacu byose 100% kugira ngo akazi kacu kagene neza. So rero ibyo uri kuvuga ntago twemeranya, APR cyari APR. Umukino uheruka nyuma y'intsinzi 3-0 twakubonye wishima ufata mikoro, hari n'ababyifashe nko kwagresa team adverse, ngira ngo tubwira kuri la geste ubundi bashaka kumininga iki nyuma y'uriya mukino, ariko ubwo nabihuze n'ubutumwa hafana ikipe ya IPR bagutegerejemo umusaruro na bagenzi bawe uyoboye. Nari nishimye nicyo navuga, biriya mu byo byararangiye, dutegereze ibyo ku wa gatandatu. Icyo nabwira ku bafana bazaza ari benshi badusapotinge, natwe turi ko twabona intsinzi, twese tuyishimanire hamwe turi hamwe. Against Rayon Sport, how you are prepared for that game on your side? Of course, we made the team like 2 days back, and we started training with them, and everything is okay. We are ready to go. It's your second derby. No. The first one you score 1 goal and you become one of the players who has the good marks in that game. How do you prepare you personally to your second derby on Saturday? Of course, out of the last derby we won, and it was a team effort, and we thank God for that. We are ready for the next derby because our coach has been telling us more about the players, and as players we are ready to give in our best, like to give in 100% to win the game. You know, this time round it's a 90 minutes, 1 game to go. It's a final, so our dedication matters a lot. Yeah, there is a change in the opponent team. I think you know that information. Is your coach prepare you to the Rayon Sport? He knows that information. All the players know that. Of course, in the last training, the coach told us about the new players Rayon Sport has signed, and we are ready to compete. I think we can compete with them on the game, on the final. Outstanding performance last derby, now you were out of the blue for
was out of the group for 1 month. It's a bit, there are things which change, of course, but we have been in camp in Morocco and we've been training. So as the player, I'm ready to give him my best. For the coordination with the team, I've been with them for the last 2 days and nothing has changed much. That's it. Some message to the APR fans. For our fans, I will just call you and cheer us on that game. We are ready to give in our best and we promise we are going to win the game. Kuwa gatandatu mufite derby igiye kwiyongera muri nyinshi wakinnye hagati ya APR ukina ndetse na Rayon Sport muzahura. Uyu mukino mu myiteguro yawo itandukanye n'indi mikino mwagiye muhura na Rayon Sport. Mwakoze umukino ukomeye, umukino mfata nk'uwa mbere mu Rwanda. Maze gukina amaderby menshi buryo zibaye zirenga 10 abari nyinshi. Tugomba kubaha kandi mpamya yuko tewe n'Imana tuzawutsinda. Mwiteguye gute? Twiteguye neza. Abakinnyi dufite b'imvune bafite imvune. Tumeze neza muri rusange cyane ko match ntago ziba zingana. Iyi match ni ikomeye. Mpamya yuko Imana nibishaka tuzayitsinda ko twabiteguye neza cyane. hanyuma ubwo muri Rayon Sport kuri Super Coupe yarabatsinze ariko noneho kuri inshuro navuga ko bafitemo abakinnyi bake batandukanye n'abandi mwatsinze muri shampiyona baheruka no kuri final y'igikombe cy'Amahoro. Navuga ko ubu noneho uburyo muyiteguyemo itandukanye n'iri ariko se muranabizi ko Rayon Sport mu gihugu ishobora kuba ikomeye bitandukanye n'izindi zakongera. Ntago tubizi, twe twubaha izina Rayon, ntago tuzi abakinnyi bahari cyangwa twabonye baraje nta n'uwamenya ashaka kuba boroshye kurusha abari bahari, ariko twebwe tuzari tugiye gukina na Rayon Sport. Ntago twiteye ku by'abakinnyi, twe twubaha nyine adversaire 11 bazabanzamo nibo tuzubaha. Ibyabaye bya Super Coupe yabanje ayo ni amateka, twe dufokasinze kuri iyi ngiyi y'uyu mwaka. Acheruka yarabashimije cyane mu rw'abakinnyi ndetse n'ubuyobozi birumvikana. Ndanabyibuka amashangi byari byakurenze uvuga uti Rayon Sport itsinze bike. Nicyo none wizeza abafana kuri no match. Biraba nka bitatu n'ubundi cyangwa birarenga. Twe turashaka gutsinda, ni finali iratsindwa ntago ikinwa. Tugiye kwita ku mukino uheruka ntago twaba twatsinze mbere. Twe twubaha adversaire, rero tubonaga ikipe ntoya gusa twe twemera yuko tubarenze kubarusha. Twe tuzaza dushaka gushyiramo imbaraga. Match itambutse twarayitsinze, ni statistique nziza, ariko ibyo byaratambutse ntago tukiri mu intsinzi ya iheruka. Twe turi kureba imbere. Tubara kuso derby yagushimishije muzo maze gukina ni iyihe yakobaje ni iyihe nuko wajya yafana. Derby yose natsinzwe ko ngiye njya gukina derby nshaka gutsinda. Maze gukina derby nyinshi cyane. Derby yose natsinzwe yarambabaje kabisa. Mpamya yuko nyine nayo navuga ngo yaranshimishije cyangwa ngo yarambabaje. Iyo natsinzwe yarambabaje ko twe tugenda dushaka gutsinda kabisa. Yanshimishije nta gikombe cy'amahoro nagatwara muri APR, ariko bira bitego bibiri ku busa by'icyamahoro byarandyoheye kabisa. Abafana niyo ntwari ikomeye navuga dufite. Turabasaba kuza kabisa, turabubaha, turabakunda, baze nize ko tuzabashimisha.